Egunon eta ongi etorriak Europaren egunaren ekitaldi honetara. Iaz ez bezala, 2021 urte honetan, gauzatu ahal izango dugu Eusko Legebiltzarrak eta Eurobaskek antolatu ohi dugun jardunaldi hau. Ongi etorria eman nahi diot gurekin dugun Eurobasken zuzendaritza berriari. Hausnarketa eginez ospatzen dugu Europaren eguna. Euskaditik eta Euskadirentzat egindako gogoeta, gure ikuspegitik gauzatua, Europaren etorkizuna, gure etorkizuna baita. Aurtengo honetan, Eneko Landaburuk lagunduko digu gogoeta honetan. Hausnarra hau, Europako Parlamentuak, Kontseiluak eta Batzordeak ekimen bateratuan Europarren iritzia entzuteko Europaren etorkizunari buruzko biltzarra deitu duten unean gauzatzen da. Joan den martxoaren 10ean, 3 erakundetako buruak jarri zuten abian biltzarra eta 2022 udaberrirako espero dira biltzarraren ondorioak eta etorkizuneko orientabideak adostea. Biltzarrak egindakoa aztertu nahi du aurrera egiteko, une erabakigarri batean. COVID-19 pandemiak Europako aktiboak eta mendekotasunak nabarmendu dituen unean. Bizi ditugun garaietan, inoiz baino gehiago, Europa sendotzearen beharra azaleratu zaigu. Integrazioan aurrera egitera. Europar proiektuaren legitimitatean sakontzea eta autonomia estrategikoa eta ekonomikoa irekia lortzea batasunaren funtsezko helburu bilakatu dira. Ikuspegi horretan dago Euskadi ere, herri gisa, Europaren partaide den neurrian. Jaurlaritzako lehendakari ordea izan zen, Francisco Javier Landaburuk zioen moduan, baliteke dagoen Europa ez izatea guk amestutakoa, baina dagoena da, eta hori da aldatu eta hobeto behar duguna. La conferencia sobre el futuro de Europa definirá la actuación y el modo competencial de la Unión Europea, que debería basarse en los principios de subsidiariedad a escala europea, porque Europa debe ser coherente con su diversidad y riqueza, desde abajo hasta arriba. Y ahí también tiene que estar Euskadi. La pandemia que vivimos ha puesto de manifiesto la fragilidad de todo lo que nos rodea, incluso de nuestros valores sociales y lo rápido que se puede poner todo en cuestión. Razón por la cual los principios europeos también han adquirido más importancia que nunca. Una Europa basada en el respeto a los derechos individuales y colectivos y en el respeto a los derechos sociales. Una Europa construida sobre los valores de la democracia y de los derechos humanos. Esa es la Europa que queremos y por la que tenemos que seguir trabajando. Y junto a ello, la crisis provocada por la COVID nos ha demostrado que hay motivos para la esperanza. Entre ellos, el papel que ha tomado Europa, que por primera vez ha impulsado un plan conjunto de la Unión, con la movilización del mayor volumen de recursos de su historia, concretando en un plan de recuperación económica. Queremos transformar nuestra realidad. Este plan deberá empezar a materializarse en los próximos meses, pasando de las palabras a los hechos. Y Euskadi debe y es partícipe de ese plan, ya que estamos hablando de nuestro futuro, ya que esa Next Generation es Next Euskadi, es nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Geroa izango da, geroaz egin nahi duguna. Eta Europa ere nahi duguna izango da. Hitz hauekin amaitzen zuen Europar Batzordeko presidenteak, Ursula von der Leyen andreak, Europaren egoerari buruzko iazko hitzaldia, Europako Parlamentuan. Ideia hori nerea egin nahi dut, sendotu dezagun Europa eta eraiki dezagun bizi nahi dugun mundua. Eskerrik asko.